wajjin addisuu qorichee jedhama gurbaan kun. Manatti ofii isaaniitii qorqorroo mismaara waan hundumaa kan danda'an lafti lafa haadha koo irratti ijaarame mana kan hundaa danda'ee lafaa kaasee ijaari ana mataa kooti. Har'a kunoo 2008 2017 keessa maal godhaa manni kan kootii qabeenyi kan kootii jedhee kaartaannaa pilaanii haadha gadameessa keessaa ba'e keessatti kaartaannaa pilaanii irratti baafate. Haati koo achiin booda sammuudha dhukkubsachuu jammarti. Qabeenya dhala koo akkamittiin inni jedhan yeroo jettu. Ijoolleen mana keessaa kan hojjetan barataan jira. Ijoolleen sadanuu hin baratu. Han barsiisu haadha kootidha. Fuudhaaf garatti deebituudhaaf nam marsii dhugde namni jaallatee ofitti faradaa yaan jama. Namni jaallatee lubbuu isaatti faradu. Ijoollee Habibaan jirtiin alaalaa meedeemaati. Mana kana fooloo godhadhaa. Mana kanaan hin sagalee ta'a kana booddee malee. Akkaawuntiin isa guddaan warningii kennee rakkoo keessa jira. Sini galee akkaawuntiin guddaan jalaa rukutameera waan ta'eef kana booddee mana kana fooloo godhadhaa. Warri ergasii biloo kamtanis biloo gochuu qofa dandeessu. Bilookii miutii. Bilook miutii. Habibaa lakaan alaa iski. Habibaa allachinde. Live laayinaat geemiirra jirti moo Habibaa geem laayinaat እናቱን የገደለ አንድ ወንድ ጀግና አለበት። እናቱ ውሻ ማለት ነው ይላል። እስኪና ላይቭ ላይ ናት ወይ እነጀታ ሞቱማዳ ኢሰ ነምኒ እንደንደኡ ሴሪስ እንደንደኡ ዋት ኮ ገድ ቢዮ ኛቴ ጅርቲ ፈነነ ፊ ኮ ኢጃረ ኬሰቲ ማን ኢጆለ ሰማራና ማዳሚ ቆርሱ ቀበቀብ ነችና እሺ አቶ ናፊ ሙተቲስር ጎዮር ተጋች ናፊ ነመን ገልቻ አይደ ገልቻላ አባ በርባደ ዮቴ አባ በርባደ ቦለሰ ኮቴ ገልችና ነመን ገልቻ አይደ ማለ ተርሃራ ናፊ ሙተቲን ከለ ሳዮ ዱፍቴ ረጋ አቦለቲ ከኛ አባይነሽ ሞ ሲዱቴፍ ከንታቱ ሱን ዮ ዱፍቴ ወርገልች ሼርቲ ጎዲቲ ወርገልች ዮ ኢሲን ዱፍቴ ቆፋ ከምብራሞ ቢባንጌ ቢረጅት ሞ akkasuma anta ajirti yoo geemiira jiraatti amma Habibaan geemiirraa kaatutti obsi obboleettii ko sagalee jireenyaa si haadha geessisu barri kee haa eebbifamu garattan deebi'uun dhabe lafannatti dukkanaa'e daa'ima koo sadan sanammoo garannetti deebisuun beekuun ni haadha koo takkatti firdii fudhate ni haadha koo irratti firdii fudhate kun haadha koo biyyootti erge kun daa'ima koo goodaatti gattee na jalaa biyyoo seente isheen. shamarran mana madaami kanaafi wayne video baasi jattimo video beeme dhuguma garu ragaa guutuu wajjin malee geessu video bay wanni kun dhugaa ta'uu soba ta'uu waa hunda adda baafanna kun qalbii miti waan nafsiiti sanon waa obboleessa gumaa dhuguma sobaadhattan farada na argaa jirta argaan jiru viidiyoon baane kaa viidiyoo akka gootu viidiyootu kikeeyti viidiyootu kikeeyti ሁላችሁም ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉ ይሄን ቤት ፎሎ አድርጉ ካሁን በኋላ ድምጽ ሆኖ በዚህ ነው የሴቶች ድምጽ ነው ይሄ ቲክቶክ የሴቶች ድምጽ ነው አንድ ልጅ በአማርኛ የምትሉ ማለት ነው አንድ ልጅ አለ ወንድሟ የሰው ሀገር ኑራ ስንት ዓመት ቤት ሰርታ ልጅ እናት ገደለ ማለት ነው በጣም ያሳዝናል በጣም ያንገበግባል ልጅ እንዴት እናቱን ይገላል ልጅ ወልዳ እናት ወልዳ ከብራ መኖር ሲገባት እናቱን ገደለ ለአረብ ሀገር ልጅ የአረብ ሀገር ላይ ተንከራታ ቤት ሰርታ እናቱን እሱ ልጆቿን ሰብስባበት እናትየውን ከዛ ማውጣት ሲያቅተው እናቱን ገደለ ነው እያለች ያለችው እንግዲህ ሀቢባ ጋር ይዘን እንሄዳለን። ይሄ ከባድ ጉዳይ ነው። የመንግስት ሰራተኛ ነው። የመንግስት ሰራተኛ አይደለም። ለምን መንግስት አይሆንም? እሱ ሚነካ የለም። ተፈጣሪም በኋላ እሱ ሚነካ እንዳለና እንደሌለ አብረን እናያለን። ኮሜቲ በላ ኮሜቲ ማናጀራት ዮቦንስ ማናጀራት አጉበኑ ባኒ አባን ጮፍት ማናጀራ አጉበኑ ዮቦንስ አጉበቱ ምን ችግር አለው? ማናጀራ አጉበን ቤካ ኮምፓኒ ጎቹ ሼር ጎቹራ ጉቡ ወርገ ፍለተኒ ኮፕሊንኪንግ ጎዳኑ ሼሪንግ ጎዳኑ ኤርገ ጉብኑ ወለ
Video ka gootu video ban ikaiti save godhi isa jalaa diimtu sanatti bu'i. Yeroo video ban teekaate jalatti save godha. Atalqasu. Himboyna copy link share godha. Himboyna copy link share. Yeroo ban teekaate of argite. Buqatee lenni mondimme. Ya. Kulo share gara la. Ila kapi. Kabiti sa share gara kabiti. Eshi. Save godhi isa jalatti bu'i diimaa isa jalatti. Diimaa wayisii dhufa. Bakka. Eshi ምንድነው ተፈጠረ ጉዳይ አማርኛ ታውቂያለሽ ወይስ አፋን ኦሮሞ? ያው አማርኛም በእኔ አፋን ኦሮሞት እንደበት ምን ይቃር ኦሮምኛ ነጥ ዱበት አማርኛ ብዙ ባየ እንደንደ ኦቦሌሰ እሺ በኦሮምኛ ተናገሪ እኔ በአማርኛ እናገራለሁ እሺ ኦቦሌሰ ኮላ ረኮ ነረጅሩ ኩማ ለማፍ ሰገል እኒ መና ኑ በርስቲ ጅራ ካን እኒ መና ሰና ኢጃሪ ሃዳ ኮቲፍ አኒ ለፋ ሂምቢኔ lafa kan haadha koo irrattiin ijaareef ijoollee koo keessa teessee akka isheen naa guddistuuf. Inni yeroo sanatti ganaa nama nu baristii Allaaggee jedhamu nama jiraatudha. Inni ganaa achii barataa jira. Waraabaa ishii. Barataa jira achitti barataa kutaa 9 bara 2009 achi barataa jira. Inni ani 2009 kana biyya Beeruutiin taa'ee tananii achitti sababni hin taane isarra ga'ee sababa hin taaneen achi keessaa reebamee ari'atamee achiitii ba'ee gale gurbaan kun. Yeroo sanatti haadha koorraa manni mangadaan irra ba'e. Mangadaanii bishaan gototu irra ba'e. Mana haadha koorra jechuudha. Achiitiin booda mangadaan bishaan gototu kun gaafa irra ba'u haadha koorratti manni diigee mangistiin jechuudha. Achiiti haadha koo kanaaf baarzaafi manaa falaxame. Ani baarzaafi hin binne obboleessa koo hirphaa qorichee kan jedhamu wajjin addisuu qorichee jedhama gurbaan kun. Manatti ofii isaaniitii qorqorroo mismaara waan hundumaa kan danda'e lafti lafa haadha koo irratti ijaarame mana kan hundaa danda'ee lafaa kaasee ijaare ana mataa kooti. Har'a kunoo 2008 2017 keessa maal godhaa manni kan kootii qabeenyi kan kootii jedhee kaartaannaa pilaanii haadha gadameessa keessaa ba'e keessatti kaartaannaa pilaanii irratti baafate. Haati koo achiin booda sammuudha dhukkubsachuu jammartiif qabeenya dhala koo akkamittiin inni jedhan yeroo jettu. Ijoolleen mana keessaa kan hojjetan barataan jira. Ijoolleen sadanuu hin baratu han barsiisu haadha kootidha. Har'a ijoollee kana jechuudha. Ijoollee abbaa malee isaanitti sassaabeen haadha kootti kennadheen ani biyya Beeruutiin kana waggaa 6 achi ture. Waggaa 6 kana ani wantan hojjedhu obboleessuma gosa irratti hin gashe. 2012 inni immoo hojii barumsa sana xumure 2012 gale. Ani mana sana kan ijaare 2009 ji'a 8ffaa keessadha. Achitiin namni kun galee ganaa 2012 keessa hojii jammare. Ofii isaatti yeroo sana kophee miila isaa kan itti Habibaanii amma ajandaatti kenninee jira gatitee fi ajandaa obboleettii keenya duute yoo amma geessinetti daballe narkaa fuchuu dhiisuu dandeessi waan ta'eef hundumti keessan iyyuu koppiriin ishee godhaa warreen. Karaa na qabachiisa. Qoy na obsi. Karaa na qabachiisa obboleessa ko. Namni haadha qabu na biran darbiin. Na obsati mimi obsi. አማርኛና ኦሮምኛ በደንብ መናገር የሚችል ሰው አንድ ሰው ይግባልኝ። አማርኛና ኦሮምኛ መናገር የሚችል ሰው አንድ ሰው ይግባ። አማርኛና ኦሮምኛ ማስተርጎም የሚችል አንድ ሰው ይግባ። በትክክል አማርኛ የሚያውቅ በትክክል ኦሮምኛ የሚሰማ አማርኛ የሚሰማ አንድ አስተርጓሚ ይፈልጋሉ። እኔ መጥቶ በኦሮምኛ እየሰማ በአማርኛ ለሚሉት እንዲተረጎም ፈልጋሉ። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መስማት አለበት ይሄን ጉድ ማለት ነው። አማርኛ ይላል ወላ ኦፕሰቲ ማኔ አከርገና ሰንካ ፖለቲኮ ኦፕሰ ጎረድ ሰገሌ ሲጣራ ሲናሳ እንጅሯል ኦፕሲ እሺ አማርኛና ኦሮምኛ በትክክል የሚሰማ አማርኛና ኦሮምኛ በትክክል የሚሰማ ፈልጋለሁ። ናፊ ናገር ቆይ አንድ ቦታ ልቆም፣ ይቅርታ ልቆም። አሁን ፓርኪንግ ልቆምና
የእናት ቀልድ የለም፣ የሴት ልጅ ቀልድ አንቀልድም። ማሉ ሶሪ አማርኛና ኦሮምኛ የሚገኘው ይዘጋጅልኝ። ፓርኪንግ አቁሜ ያስገባቸዋለሁ። ለምን አማርኛ ሰሚውን መስማት አለበት። አሁን በኋላ እዚህ ቤት የሚደረገውን ነገር አማርኛም ኦሮምኛም ትግረኛ ራሱ የሚያውቅ ኦሮምኛና አማርኛ የሚያውቅ ደግሞ ትግረኛ የሚያውቅ ካለ ሶስቱ ቋንቋ ይቷል። ሁለት ሰው አማርኛና ኦሮምኛ የሚሰማ ሰው አንድ ሰው አስገቡልኝ። ለምን አማርኛ ተናጋሪዎችን መስማት አለባቸው። በቃ ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን። ማንም ማንን አይበልጥም። ወንጀለኛ ወንጀለኛ ነው። አዳዳ አዳዳ ማነው የገባው? ኦሮምኛ ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። እናምቤት ማነክ ናምቤጋ አማርኛ ታውቃለህ? አማርኛ እችላለሁ። ሁለቱም በትክክል መተርጎም አለብህ። እኔ ሰማለሁ እንድትተረጉም ነው። እሷ የምትለውን ቀስ እያልክ በአማርኛ ተርጉም። ኢንሻአላህ። እሺ ኦበለት ይዱበዱ ለባክቶ እኮ ጀዲ ለፋካሲ ይዱበዱ እሺ ረኪናን ቀባ ረኪኒ አኒ ቀቡ ሃዳ ኮቱ ነጀላ ዱዌ አኒ ከነን ጅሩ ብየ ዱባይ ሩታ ጀዲ እኔ ችግር አለብኝ። ረዴቢ ሁላችሁም አዳምጡልን። እሺ ሁላችሁም አዳምጡ። አባን ሲንታን ደቡላ እንደሳ ዝፍ አባን ሲንታን ደቡላ እንደሳ ኦበለሶ ትግሪፋውን በክ ትግሪፋ ፋናሶ ሲዘ ማነቆቲ ዋን ቀብዱ አፋን ሁንዳና ሳማን ሲን እንጀላላ ዶንቆሮ አፋን ሁንዳን ትግረኛ አፋን ሁንዳን አፋን ተቀበነ ወንድ ደሞ ሙባረክ አትስማቸው። እነሱን አትስማቸው። በፈለገ ቋንቋ ነው የኔ ቤት የሚወራው ካሁን በኋላ በተለያየ ቋንቋ አከሚናኒኮ አናኒ ሲቴ namni haadha qabdu na biran darbiin ናኒ እኔ ነው ወይስ ናኒ ሲቴ ሚቲ አፋኑ እንዳንዱበተሙን ኦኬ ማል ጀረቱ አቀቡ ጫዮ ኬኛ ኑ ባሳራ በር ጀረኑ ባሳ ጅራ በር አቀቡ ጫዮ ኬኛ አካሲ ኦቦሌሶ አከ ሰባሱቲ ሰበበ ኦቦሌሶ ኮቲኒዳ እናቴ የሞተችው ሰበቡ ወንድሜ ነው። በወንድሜ ሰበብ ነው እናቴ የሞተችው። አኒ ሃዳ ኮቲ ከናፊ ወጋ kuma lamaa fi sagaliin ijaareef mana keessa jireenya lafa abbaa koorratti haadha kooti fan እኔ በ2012 kuma lamaaf sagal kuma lamaaf 2009 ላይ እኔ ለእናቴ ቤት ሰራሁላት። ለእናትና ለአባቴ ጀሪ ለእናቴ ለብቸኛ እናቴ ያሳደገችው እናቴ ቶሌ ለእናቴ ብቻ ሰራሁላት። ቶሌ አዎ ከናፍዩ ሃቲ ኮኩኒ ኢጆሌ ሰዲን እት ከነጤ በይ kuma lamaaf torban ijoollee sadii haadha kootti kennadhee ba'e kuma lamaaf sagal mana kanan ijaareef ቶሌ 2007 እኔ ወደ ዱባይ ስሄድ ለእናቴ 3 ልጆች ሰጥቻታለሁ። 2009 ቤት ሰርቼላታለሁ። ጀሪ ሃሰይ kuma lamaaf sagali haadha koo kanaafi mana galmaa gasxii 63 rukuteef